Ka State Planning Board rengkat lembar ka PWD Roads haka jingdan lang na katanat NHIDCL ka bapentrai ya ka surok folin nadu Sherpi hadu Dauki Road haka khat kendai tarik nailar hajar arpusan kila lej banjurip ya ka surok da ka sedang nadu Sherpi hadu Apashelong Pomlum PHC ka badan ya ka flyover ka badang sedang banshna mentah haka ni ka jinglet jurip ladon langki officer ka NHIDCL bat kiwe deh. Habakran syakilat patai kubor uba medba chairman ke State Planning Board ulaong ba hakapor bala IT ka kam syaki kontraktor lengba katanat PWD bat syaki NHIDCL kelalong kapas ngokmen namar ka kam ka yaj stat bha hendrei mentapat ka kam kala yaj suki bat ula pentep ru ba ka jing suki banshna ya kene ka surok kat kum ka jing ekran bar kinong pej nadu ke NHIDCL lambat ki kontraktor kilapan pau baki don ki benta ki bayadei berka PHE na kata kadau kadon kajing suki nalor kata ulaong bana kalyang ka sorkar kalabu upor arsnem ban pendap ya kani ka surok hendrai kaladon kajing artatin ban pendap katkum kapor balabu hendrai ulaong pat bakini kinong pet ban shna ya kani ka surok kilakular ban pendap no hau benai no pra la benrap uba medba lengdo. I think if you look at this stretch is very important. Will show more. More will show what is. So I'm sure that the government believes that the contractor is competent enough to carry out the work. But now when it comes to work on the ground, things are not happening. So I think you have to take a very serious look. You're going to give a very strong recommendation to the government, whatever it is. As you would like to have the timetable of completion of work in the fields, right from the day you will hand it over for the construction till date, and then the rest of the time frame that for completion. I think that also is very important. Okay, so time when I go from Milim side, Milim side, it has to be. Take diversions and work. Yes. Really, man. Kuwi niki tadi bagi lagi report belum kita kasih kalau kita ini kesuap nado na selong supaya lembah Sherpi mer nampak kesan mer beradu ini nyung mer ya kita dengan suap balik itu susah Dauki lembah ka Milim di ketingwan kami mencari ya kan ini suatu projek
kiwi ki surok kiba la propose but kiba lang yak nin lang yak ki bor ki si ki ban wan ma ka di pamla ba dap ka si so we ni yo I ka jing wan jungo jungi menta ka be di ba ni inspection ni ka surok ka long ba haka banengkong kor bala ai di ka kam seki kontraktor lumba ka department baneng ba ka NHDCL ang UI ba kam ka ya stat ba andre hadin tring UI ba ka kam ka ya suki do ta de wat lada ka kum ko por bala bu na kalian jong ka department kalong asnem man pendep project de andre ni pet pat ni semua pun nak kalian jong ki ne ki ba monitor ya ka ni ke projek lembaga NHDCL yang bahpo na Desember kin laman pendek ya kan projek ndai ni ba ka kum ke jing tre ke idon ke jing apatien lewala kataru ni i ba na kalian ni kila ai ke jing ular ba ki pendek po sistem pemerintah ning i tat ni school kunju aka jo ko di katu dan tili ki jing ke kunju aka baki hap up ke ni wing ke kam iberi na kalian jong ka PhD department kam kani ke bypass iberi na do na saumer steng adu angki apo jan jong ka jaka ka badi so halai mer ketu ke stage kalong ba kanu ka benta ka iberi ba PhD department aka baki kam di ban ndak ta kalian jong PhD department itu kidong di jungo ngingin sai lagi jong ki observation na kalian duni aka bedi ba kri ka jingwan jungo padalong full they ingin have an examine na kalian jong report but pan ai ki recommendation na kalian duni they can so ke jingla pa jing sem jungi mentak si baling sim no kong ai ke slok namar ki pai ba ki dong sung jong ni ka dong ka thai aka long west cassius south west cassius eastern west cassius nang ta ki than east cassius zu ki badi ki than sora chela penusla dauki ba kunta tet ki kendu subon ba ke jing ke jing ko ki kendu kolong ba dan man kesni mengaruh long way ni kita dunia ke surok sini dan man kesni kamu lakmu pun nang ne hadu ang tia serpi dan hadu an jini point segentas tengah kanta kamu habu stretch belum tang kuma nyol ni pakni kita ding semua kan ni kalau way ka bentak ke ba ni hab ya ka ban bet ba sila radon ke jing ke ba way ni ar ya kendu dan de jinja kam dia belong pat yang po aja yang po ya buat buat kita kalong way ke jing ban ni ya interesi to way pede kalong mengi kinjat ka be ba telkom train idon kinjat ka de ki bentak ki ba na kalian jong ki de ngi dai pet na ta si ngit sekali kalian jong ke department lu pet bagi don kam ya ka baki haban rectify kam tam ya ka to feeling ka bat mai ka don markup ba ka to ka ke jingking ke ba don hapo umsyapi ka ba ngi ba ka don ka jing syapi wat na kalian dunging ga smo don ong batai atu batai ya ka technical part dong ka jing tei ya ka so ndrei i besar ki badai department yang lanjut na kalian jong representative pada ida kalian SDCL ru juri pada gitu bar kita ong ma in pra ya kata kita tu kan ni menjadi ni lalap ni cuma ingin sana syong pun kebut dan ai ya kan strong recommendation agak beripat tadi ke jing tray surok bat ke jing tray kiwi project haki port di Bangsawan idon ru ki bentak ki bangi rayo ban juga mentasi ko way ke junction buat mai link road nang tin po saumer ke junction saumer steng balik saumer steng ke junction ha kaban lek sya kaban ya kenduk ya ka lau sutun cepo farm ina tur ko way ka bentak ki la propose kalian ka department ka ba kan hap ya ling ba ka cloud jong ka forest hadu banyak jai ba long hadu kanu hektar su ka jong ka forest area ka lada ka bet ka biang kita hap 90 gini ke kesu kalian ingin percang ban pej ban ajung kum ka jingan don ke kita nak kalian kabut ka rule jong kabut kalau mai recommendation secara state